makriwayoko yoko makriwayoko achiballunda mawonso makriwayoko yoko makriwayoko karatek chimchim muranso makriwayoko yoko makriwayoko ulai mane kochuko makriwayoko yoko makriwayoko illagiga wonso koki makriwayoko yoko makriwayoko oremi wari baddo beta makriwayoko yoko makriwayoko inchagi wo bek manisa makriwayoko yoko makriwayoko illagiga ulda kayenne makriwayoko yoko makriwayoko illinchulli sakachuwena makriwayoko yoko makriwayoko wajo konilla isokoki makriwayoko yoko makriwayoko Jesumaristo sisobeki makriwayoko yoko makriwayoko ulai mane kochuko makriwayoko yoko makriwayoko illagiga wonso koki በኃጢአተኞች እጅ ተገርፎ ተሰቅሎ ሞተ። ከዛ ወርዶ በአርማትያ ዮሴፍ እጅ ሆኖ ወደ መቃብሩ ተሸኘ። በመቃብሩ በተቀበረው ሶስተኛ ቀን ከሞት ተነሳ። በተነሳው ሰዓት ደግሞ ለተከታዮቹ ራሱን ገለጸ። ከዛ በኋላ በ40ኛው ቀን ወደ አብ አረገ። በአብ ቀኝ ሆኖ ተቀምጦ እስከ ዛሬ ስለኛ ይማልዳል። የዚህ ዓመት የትንሣኤ በዓል፣ የዚህ ዓመት የስቅለት በዓል ሙላት የተሞላ የእግዚአብሔር ሕልውና ያለበት ምድርቱ ላይ በረከትን የሚያመጣ የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጥበት እንዲሆንላችሁ ለምትቀበሉ፣ ለምትሰሙ፣ ሼር ኮፒ ሊንክ ለምታደርጉ ሁላችሁም በዓለም ዙሪያ ላላችሁ ክርስቲያን ማህበረሰብ በሙሉ እንዲደርስላችሁ መልእክቴን አደርስላችኋለሁ። ለሚቀበል፣ ለሚሰማ፣ ለሚያምን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁንለት፣ ያገኘው፣ ይፈጸምለት። In the name of Jesus Christ, I confirm upon you in the name of Jesus Christ. Shalom, shalom, shalom ይሁንላችሁ። ፋሲካ ኢየሱስ ተነሳ። ፋሲካ